Haka jing pernah perdana ia ke lempung ilekai football ke balisium jingkit Khmih da UMLA ubah Charles Marngar ban penlong ia ke jing ilekai football ha Mawhati Konstitwensi. Lapun kot ia ke lempung haka phok ke ping rengkat ru ki jingirap na UMLA syaki prapoh nyau teli ke sports club ki balawan balisium bynta haka ke lempung da ke jersey. Nang ta ke jing ai sngewbha syaki santeli ke school ki balawan balisium bynta haka match drill ke jing penbernya na ke Kynhun Khmih Creative Society. Bat ke bakham kerpang kedai ke bau MLA ubah yelade ude nongrwai koyar ula Rwailang bat ki nongrwai ke Kynhun Khmih Creative Society hak bawa Charles Marngar ulah hikai ya ke Kynhun Khmih ban rwai hak ketin ki nongri Bhoi bat Madan ilekai ke Kynhun Khmih kalai Rwailang rengkat bat MLA Madan football hak por ba syong thait ki nong ilekai Shushu Menteri Rangba ke Jelau Konrad K Sangma lengbau ba Charles Marngar ula ai sngewbha dag syatri sya barok ki kena school ki buan bani syembenta hak match drill bat kiwei.
kide kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi han Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise Haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop phun hau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phun Sngi ni ai wai shapi pranyo laiwei khandai ndruiwei arnyo lai